Kutagirirwa icyizere n'amabanki ngo abahe inguzanyo, ihindagurika ry'ibiciro ku masoko no kutabona ibyo gupfunyikamo bihagije ni zimwe mu mbogamizi zikoma mu nkokora abatunganya bakanohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Gilbert Gatari akuriye ishyirahamwe ry'abatunganya bakanohereza kawa mu mahanga, naho Usengimana Senkina ni umukozi wa kompanyi Free Food Limited itunganya ibikomoka ku buhinzi byoherezwa mu mahanga. Hari igihe amabanki abatumva neza igihingwa ukuntu amafaranga atangwa, ese yatangwa vuba bishoboka, ko basaba ingwate kandi wenda umuntu wohereza adafite ingwate ihagije, kandi wenda afite umutungo uri bwoherezwe, kandi wenda iyo ntabwo igaragara nk'ikintu cyahabwa cyatangwa nka garanti. Hari ibintu byinshi bya price risk management. Ikawa ni igicuruzwa kiba kigurishwa mu rwego mpuzamahanga, so mu gihe banks zifata yuko ibihingwa biri high risk kandi ari byo umuntu ari gukora. Challenges ziri muri secteur harimo ibijyanye na logistic navuga ko uburyo ibyo bintu bigera mu mahanga, packaging nanone hari igihe hajyazamo ikibazo, hakabamo access to finance, working capital. Mu gufasha abohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, mu Rwanda hatangijwe umushinga w'imyaka 5 wiswe Kungahara wagura amasoko, ugiye gufasha abahinzi bo mu turere 13 kurushaho kongera umusaruro w'ibihingwa byoherezwa ku masoko mpuzamahanga. Ni umushinga w'ikigega cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Jonathan Kamini uyobora USAID mu Rwanda aravuga ko hari byinshi biteze muri uyu mushinga. Intego nyamukuru ni ukongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi bikiyongeraho 20%. Ikindi, niba tuvuga guhingira isoko, ikibanze kuri twe ni ugufasha abahinzi kongera amafaranga binjiza. Birumvikana n'aba babyohereza mu mahanga. Inzego zishinzwe ubuhinzi mu Rwanda zigaragaza ko ibikomoka ku buhinzi byoherezwa ku masoko mpuzamahanga bigenda byiyongera, kandi ko hari n'ingamba igihugu gishyize mu gufasha abari muri iyi ngeri bigendanye n'ibibazo bafite. Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Gendahera no kuri uyu mushinga kuko niwo turi mu munsi wa none, nyamwabonye ko ufite igice gikomeye cyane cyo gufasha abashoramari bajyana ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi hanze. Harimo amafaranga bagomba guhatanira, birumvikana ntago ari y'ubuntu, ariko gusa dufite gahunda nyinshi zitandukanye muri ministeri yacu, muri ministeri y'ubucuruzi. Basanze bafashwa muri Covid, twagiye tubafasha mu kubona indege, tubunganira ku giciro cyari kiri hejuru. N'ubu dufite indi mishinga itandukanye yo gufasha urubyiruko rubirimo. Imishinga yihoraho, ariko n'uyu nguyu uje kudufasha kugira ngo tuzamure ibyajyagamo. Imibare iherutse gutangazwa mu ntangiriro za Gashyantare uyu mwaka n'ikigo gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB yerekana ko mu gihembwe cya kabiri cya 2021-2022 leta yasaruye amafaranga y'u Rwanda miliyari 160 mu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherezwa mu mahanga, ni ukuvuga inyongera ya 39%. Daniel Hakizimana, Flash TV.